Kolasib DC chuan public notice che chhuakin Kolasib District chungah chaw eikhawmna le thil tih khawmna reng-renga laiin atan tuman uisa an tel tur ani lo ti atar lang. Vawiin khan Kolasib District Information and Public Relations Officer Thar Pusila Shwaitwanga chuan a office chamber Mizoram Journalists Association Kolasib District member tinen in hmel chiat na thingpui in hauna le in kom hauna huna buat sai. Northeastern Electric Power Corporation Limited NIPCO Tuirial Hydro Electric Project Kolasib chuan Vawiin khan Corporate Social Responsibility kaltangin Manipur atanga sahim na zonga Kolasib District a Laldinpuii lut te chanpui na atan cheng nuai khat an hlan. CZS cable chungah te chibai ule Noel Laldinpuii kani a Chanchin Thar kim changzokin ngai thlang. Kolasib DC chuan public notice che chhuakin Kolasib District chungah chaw eikhawmna le thil tih khawmna reng-renga ui laiin atan tuman uisa an tel tur ani lo ti atar lang. Director AHNVT Department atanga lekha andon angin the Mizoram Slaughter Amendment Act sangni somni section 2A chuan mishing ayata naran tal phalzinga ui achhiar tel lo awangin ui tal chu dan lawangai alo ni ta ti tar langin Kolasib DC chuan Food Safety and Standards, Food Product Standards and Food Additives Regulation sangni som pakhat 2.5.1 chuan mishing ayatana rantal thaida zinga ui atel lo bok ani ti in he sarkar sha tir na hi Kolasib District huam chunga zom theu tur ani ti atar lang. Vawiin khan Kolasib District Information and Public Relations Officer Thar Pusila Shwaitwanga chuan office chamber Mizoram Journalists Association Kolasib District member tenen in hmel chiat nana thingpui in hauna le in kom hauna huna buat sai. Kolasib Dipro Thar Pusila Shwaitwanga chuan District MJA member 10 ama an lo don sondana lom thu soin Information and Public Relations Department le MJA 10 tho hauna thatak an nei chin chu chomnun zerani abei sei thu asoya sarkar malak na sang puanzar konga te mipui te hnena sha tirna le zirti na cha thedar konga le ramsiam thatna konga ro na changkai chhop chhwa konga te chanchin bumi le thuthar thedar tu te chu mandapui mober an ni thu soin an rong bol na chu thanhem ngai taka kalpui zel turina cha a tunlaya social media mandik lo tam chu vei omati thu soin MJA member te chu social media man chungchangah mipui zirti le kai shwai chu an mo ala tel turin acha bok kong chungchangah ama fin chua thuron pe chin turin MJA member te hi angen bok ani. He in kom hauna hian district MJA te hi an president pu enju vanal avana hawa DIPRO tharlom na hun thu soin an mani ho khoma thopui zel turin angena district MJA malak na sang tar langin Kolasib District chunga sarkar na thole mipui ngong har sat na te amunat lo an enfia chin thu te chu chuan thunei tu te le mipui beng thlenga malak na chakzo ka ompha chin thu le malak na thar tho ani chin thu asoya press tour le project site visit te chu thilchangkai taknia sha thu asoi. He in kom hauna hian district MJA member pupi silal thazwa la chuan pathian hne na chongtrai na hun manga mimalin mel shia tir na hun manani ba ka ramle district ta na tho hom na tura thilpoi mo sang soi ho ani a sarkar office ten chanchin bu kal tlanga advertisement anti chwa chungchanga sarkarin chwa manabi tukle chwadan tura sia manga display le classified chwa tur chi adik taka kalpui than ti thu soin advertisement turang chi advertisement atana pe ka ni zel thei nan le INPR office kal tlang lawa advertisement pe ka omlo nan a thei anga malak ni se antibok tundin huna Kolasib District a hian MJA member som pali omin sarkarin accreditation apek prominent press representative pakhat le accredited journalist som pathuman MJA member te hi print media le electronic media lama in mang ni hlomin tuna hian Kolasib District chunga MJA member te enkol khailak lawa chanchin bu chuak pasari me kani. Northeastern Electric Power Corporation Limited NIPCO
Tuirial Hydro Electric Project Kolasib te chuan Vawiin khan Corporate Social Responsibility kaltlangin Manipur atanga sahim na zonga Kolasib District alo tlan lut te Chanpui na atan cheng nuai khat chu Kolasib District Board sap pujon LT sanga kuta an hlan Kolasib DC Office Chamber a thilpek in hlan na Kolasib Board sap pujon LT sanga chuan nipko te chu Kolasib District mipui te tan an lo luan chhuah fo to thule DC kaltlanga district mason le mipui mamo phushung nga tur thil ti an nei fo thu soin tun chuma district administration atanga ngen nangai poimu a Manipur atanga sahim na zonga lo tlan lu te ta na an luang chhuak le chu lomo mati thu soi nipko ho tu ne na lom thu soi rualin district administration ne na an tho ho na thatak chu chom nungzel turin at som ngal bok he huna hian bor sa phi konpui sub divisional officer puchi mala seva gopal reddy le Kolasib District Information and Public Relations Officer pusila shwai tluang aten an choi om nipko Tuirial Hydro Electric Project hi an head of project chu Abhijit Depan Havin Chanpui na poisa hi a check-in DC kuta hian an hlan ani Kolasib District hi Manipur atanga sahim na zonga lut tam na ber district ni in tuna hian Kolasib District chhunga relief camp som pathuma IDP chungchangah ni pasari mi zakwa sombriat pathuma no meka relief camp pon lama mani chung te bel le in lo a khosa chung ko zasari somsari panga mi sang ni zaruk somsari pasari anom bok an zawain Kolasib District chunga Manipur atanga tlan lut chung ko sang kwa zariat som ni chung ko zakwa sombriat pahni mi sang thum zaruk somruk anom meka an mani chom don le tuam hlom na atan hian sarkar chuan thei to pin ma ala reng ani Vawiin chawhma som le minute somli panga vel khan Mimbung Sumo Sang Sang chu Saichal thlenma kilometer ni velah a chesuala hliam tuar engemawzah an om Saichal atanga thudon danin Mimbung Sumo hian driver nen mi som pakhat an chuanga Saitual atanga Saichal thlenma kilometer ni bor velah chesualin kongthanga atlan liama meter somnga vel alum ani he chesual na hian wa nei thak takin thi an om lova sumo chuang zong te ero in hliam an tuar ani hliam tuar zinga hian ngai to om deuh te po an om nia thudon ni in chung te chu saitual damdo in panpui an ni sumo hi tuken aizo atanga chuak ni in hliam tuar te boy som na hi Saichal khotlangin an thok ani Laldinpuii kumsom thum Dr. of Lalsangliana Serchhip Leisang Veng thihna chungchangah police na pasal laiin thuan zawtfiah he thuziahlai thleng hian an lakol police atanga thudon danin Laldinpuii postmortem result an ladong lova postmortem result a pasal thu soile an than om te thu zawtfiah na atangin he thu boy kalpui zel dan tura thu thluk na siam ani ang tarlan to angin Laldinpuii hi a pasalin in okhlum angin soima se ataksa omdana in okhlum nia chhungten an rin lo awangin FIR an thelu dani bengwar na thudon danin Laldinpuii hi a pasal nen chaw zawtlang veng aizola an chenga ni som thlakwa sang ni som ni pathum khana pasal chuan in okhlum angin a soya Laldinpuii chung te po in okhlum angin a hriatirani Laldinpuii hi amit aduk na satba ka ataksa omdana changin a chung te chuan in okhlum ani an ring theilova nibina civil hospital aizola postmortem ani hnuwa arwang Serchhip hian an la a he thil thleng chungchangah hian FIR an thelut ngala ni zandar kwale achan ve khan Laldinpuii hi vui ani ZPM leader Pulal du oma chuan an party in pung om lo lon an zor lo thu le subsidy le quarantor nei chi ero an zor thu soya an policy a ti hlotlin theilo le mipui bum tumna a om lo ati nimina an party in khoma Pulal du oma chuan adu chuan sarkarin pung om lo lon apek thei thu le guarantor a po achan thei thu soya sarkar lai pui po in state tina pung om lo SASCI lon a pe a MNF sarkar masa po khan apung om lovin so thing lon a pe a an ngai dam zui nge ati Serchhip bial tu MLA chuan party pakhatin an policy chungchanga ZPM chulon puk le thildanga ti theilo pui india ma mi pui bum tuma an pu ni in a soya ati theizia le an budget a hexi lawati dan re thei dom chhuana tur hand holding policy ti pui tlinnan manan tum ati
Lon chungchangah Micro, Small and Medium Enterprise Development Act sang ni paruk chu Ministry of MSME chuan a siam to a hedan hian entrepreneur te naw te le alai hol ten lon an lak thai nan ruang man na thatak a siam thu le kumin April atang phei chuan lon lak thai za chu cheng noi zanga thlengin atipung chho to ni in asoi hedan hnuaia scheme sang sang omzinga Mizoram in atang kai pui zual tura ngai Lalsangliana ringot podin chhuana tham tur hlir ani ti asoi bok ZPM leader soidanin schedule cast le schedule tribe te pol big liawin NSSH National Schedule Tribe and Schedule Caste Scheme siamani a NSSH chuan hnuaia public undertaking anei National Industries Corporation kaltlangin loan apechin in asoi loan la tu ten avaya an ru ngai lo tur loan thami special credit link capital subsidy a scheme azira za som panga changa za som thum panga thlenga apek chinte credit guarantee fund trust loan la tu in harsat na ato pala arul thailawa poji CGFT chu guarantora changin arul sakthaya hi guarantora achan thailo ti tu ten an shelo pal ani arin thu soibok Aizo West Chu ZPM candidate Pulal nging lava mar po in rethai chan bul pakhat chu Mizoram zirna chungchang wang ani ti asoya ZPM an sarkar ani chuan sa takin zirna lama Mizoram mason le zwalna turin an thok dona ti a India ram huwa pa te in Mizozinga ti chaber po athiam ho inti siang na rankinga noi nuaya an omati a zirna rual kan ota Ozoram loading chhuakro itang kwa vardon ta kan ti theina turin kumsang ni somni pathum in thana hian du thlanna kan siam dik angaya ni ati hemila hian Mizoram ru ihlawa hluar emema akum telin ru ihlau anman ru ihlau manatam tiala zu chungchanga ne Mizoram adam lo zia alang mek ti asoi boka ZPM chuan Mizoram chazok din antiama vai ho po in atin ti thei chu keini ring tu da chuan kan ti thei nge yang ati a eiruk lo na ringot po hian sang taka kanram akhai chho thei ani ati khati zung khatun chuma Chanchin Thar kan ti chwa thei ani a clear tu te in Vawiin mang tha ule